E na tingka di oras ko ka mo sa kinigin ko buno dinday. Tingka di oras ko ka mas kami kinadora dorobo mas ko teladi. Eric Lindell. Wa roti ko me kaulutu ki China. Missionary. Agar na trailer auto ko na naganga. Ang ganga ka matataking lang di main na 100 meters. Niya sa agad na buno ni venue ni Olympics. Satu ko ni Eriki, you will run on Sunday, but an event, ito ko na singatap, 100 meters. Ito nga ko, talo-talo, siniro ni Osawang Buta na crew. I want to praise God in my event. O na sinigig na singatap. Sa nagkring doon na friend, may didi na singatabu, kawita ng 100 meters. Sa may toso Eric Lindell, may lako kina 400 meters. May nandun ang raw na mita, kwento tolo, e kinuha may dihi na 400. Adidio Lindell, Eric, adidio na pan raw kanganga, kahuli mo itigutiki. Ano nangganga, ay doon na tamata, 100 meters sprinter, kinuha ng raw na mita, doon na raw tolo. Bosa tawa, ano na bosa, sa sinyo kata, na nagumpulo may hanga. I'm just here to praise God. Wag na natin awa na ko. Kung ano ilis-lis sa kanyang yoki. E kung ano na dyan ni kauluti. At pulo ko na uti-uti na nilawala ko tirong. Alam ka na matay. At yung may listan, may wabulong-bulong talis ko at lagi. Listan ka, agad sa kadi-kadi may China. Kang gay vulay, boy tuku ka para nakena lelo kan do gay wan do muti no malinde the chariots of fire. The chariots of fire na lelo am bullying am break Eric Lindell. Mano na fire. Ko vulay kilo ko na say. Just to take the word of Christ. Ako bi may bully kede kinang ni baba ko sumo. E non dai tabi kede no wadin di Jesus. Ini tomo, ini perau. Jangan lebih keras. Tapi lakukan lilai. Sabu balilai. Di sama itala di tiga nipu. Sabu atala uno atala di uti di uno bikin. Kalau uti uno musim uno tiada uno berada. Sini kata uno tiada berada. Dua kali kau sama kata uno tu cisu kau ada di cisu. E ne bingo ne so ni dinata no da bella ti parla cru e do la vitica no reclana cru